Ovaj Kreša, put si ti Miljan nije dobri kriv. ovo. Imamo nešto što stvarno, ja bih rekla da nisi nikad imao da radiš. Čuli smo da voliš to nije meni su rekli da je drugačije. Da, heklanje i pletanje nije isto. Da, sad moram dokazati da znam ples. Evo, nešto novo. Znaš ples i moraš nam splesti onak šal ili nešto do kraja Pa, emisije. da, Ti da, odgovaraj okej. na pitanja i pleti. Marko, šal do kraja emisije svakom. Dobro, okej. U studiju. Treba mi kratki tutorial, jer zapravo meni uvijek moja prijateljica započne i objasni, jer ja imam ADHD pa ja ne pamtim. Ali znam da se ovo provlači kroz test. Ajmo na WikiHow. WikiHow, how to knit. Sam postoje zanimljivo. Imam ga. Eto, i sad možeš multitaskat. Čekaj, to sad provučem. Tu, dobro. Ne znam, nešto sam Stani, sad samo malo, nisam nesiguran. Dobro, kužim. Čekaj, znači sad nam Brenda, Marko to sam sad pokušava povukao. shvatit. Putem tutoriala. Opisano šta radiš. Dakle, sad sam provukao iglu kroz, vidiš, na ovoj strani su Kroz naslagane. plast sjena. Da. I sad ovo moram povući, ali zapravo biti, mislim da je... Samo ovo. Evo, uspio To je si. to. Nešto se Ok, dogodilo, da. I sad Odlično, tako, sad- cijelo Da, vrijeme da. Ajmo mi ga ćemo sad te šalit. Sad ćemo, dakle, ovako. I onda ovo prebaciš tu. Da to malo zategne. I onda ovo trebam skinut sa ovoga na ovu stranu. I zapravo sad sam tak idemo Može. Ideš do dalje. kraja. Wow, Skužio. znači mislim da Da, ćemo da, ovime evo vidite. očarat hrvatsku javnost. To! Pletem. Da Sad ćemo pletem. dobiti nove komentare u medijima nakon današnjeg Samo sam se pletanja. trebao nisi podsjetiti. mogu- Samo sam se trebao podsjetiti jer evo, od svih ovih intervjua mi niko nije, znači ne mogu vježbati pletenje, ali sad ste me vi evo, Malo... malo ste me podsjetili i evo do kraja emisije ćemo imati nešto.